Ngiyanibingelela nonke eNingizimu Afrika, ngiyanibingelela sizwe sonke somculo kaMaskandi, ngibingelela bonke abathandi bomculo jikelele, ngibingelela ama-Blonation eza kwaGuqa. Ubingelelayo ke Khuzani mfowethu Mpongose phansi enkandla eMandala eMathola Mpunga kwesikaMpungose eSigodi. The president of the Blonation is the king of Maskandi. Ngithi ngithathelele ithuba ngidlulise okukhulu ukubonga ngento enhle engiyenzele yona. Ngikubona kubalekile ukuthi mangikwenze lokho. Ukuthi nithatha ingoma yami ijele nawo lifaka kwi-top 10 yoKhozi. Inini nenze lokho akwenziwanga yimina. Inini futhi enizokwenza ukuthi le ngoma ihlukanise unyaka ngomhla ka-31. Nijabule nonke nithi umshado kaWusilona ijele. Inomlayezo, uma uyilalela inomlayezo uthi ujabula ubu enjoy umlayezo, iyakhuza ukuthi uma ngabe usushadile kusho usejele. Inomlayezo, ingoma equalifier emaclubini, emakhaya, emgcagcweni, endwendweni, kuzona zonke indawo. It's a national anthem. Inomlayezo, iyathandwa ngabantu. Akuyona nje ingoma nje. Ingoma enomlayezo ethandwa ngabantu. Ingene ngamandla enu kwi-top 10, izohlukanisa futhi ngamandla enu unyaka. Ngicela uma ufisa le ngoma ukuthi ihlukanise unyaka, uthumela ama-SMS noma ikangaki. Ubhala ukuthi ingoma ushiya isikhala, ubhala u-H bese uthumela ku-33665. Ubhala ukuthi ingoma ushiya isikhala, ubhala u-H uthumele ku-33665. Le ngoma ngeyenu, niyayithanda ngakho konke. Ngakho inini namandla ukuthi ninikeze amandla ukuthi ihlukanise unyaka. Siphinde silibonge noKhozi ukuthi uhlezi njalo kubuzwa kuthiwa why uMaskandi ungena ube wodwa oKhozini kodwa ezinye inhlobonhlobo zeminye imculo ziyakwazi ungena nga3 nga4. uKhozi ke likwenzile kulonyaka lafaka ingoma ezimbili zikaMaskandi. Inina ke bathandi bomculo kaMaskandi elazi iqiniso ukuthi angeke uMaskandi uhlukanise zombili ihlukanise unyaka kanye. Kumele nina nibumbane nibonisane ukuthi yipi ingoma enikubona kufanele ukuthi iyongena ehlukaniseni unyaka. Kunina ukuthi lawo mandla alele kunina ngeqiniso lenu, ngeqiniso levoti lenu. Engifisa nje ukugcizelela kakhulu ukuthi bafowethu umshado akaze wayilijele abantu abavota. Kulaba abantu sebethatha isinqumo sokuthi benze lento engalungile, akukho right ukuthi bethathe isithombe sami bese befaka ama-alphabet omunye umculi ukuthi uma ufuna ukuvotela uKhuzani votela uHlamvu bani. Mina uHlamvu olifakwe laphana ukuthi ungavotela uKhuzani ngalo uHlamvu H olumele history, umlando. So lezi ezinye inhlamvu ningayihlaziyela nathi emeleni. Ngiyacela ukuthi abantu befake ingoma bebhala u-H bese bethumela ku-33665. Bafowethu ithuba ngelethu, leli ithuba ngelethu, lonyaka uvume thina. Ngakho kusezandleni zethu ukuthi asivote. Labe sebeqalile bevota, ngiyabona bafaka ama-airtime left and right. Kunjalo bafowethu, ngiyabonga kakhulu abaqhubeke bevote bengami usuku nosuku betshele nabanye befake ama-status alivele libhubhe. Ubhala nje ukuthi uyala uthumela khona ama-message, ufika ubhala ukuthi ingoma ushiya isikhala bese uthi H omkhulu uthumele ku-33665. Ngokwenza njalo bafowethu siyonqoba ngale kokuthini asenzeni kanjalo. Ngiyabonga, ngiyathemba ukuthi uma nenze njalo sizonqoba.